Үйüme köp keletler de kişiler okulga keletleri de maaşladıktan kıynalıp bundan atam jasa berdi. Atam kolumen jasa berdi. Moja kaylem, biya kaylem. Yani iki kişini iki jaka jatkızıp, divanlarga jatkızıp koyup, iki kişiге de bereverim da kapıydı sana. O yerlere gelem yakındak. Men Rızgül'mün. Tacikistan rayonundan Cergetal ayılından kelgen biz. 2010 yılı keldik. Bu yaka kelip, aljakta 93 yılı mektepti bütüp okuğa tapşırdım da, medüçilişaga tapşırıp, 95-96 yılı bütüp, birinci kursda işe kirgen edim. İştep jürdüm. Anan 96 yılı bütüp 8 yıl işledim, stajım var. Jaşoo jakşı neme etpey kalıp, anan Kırgızstan'a köçüp geldik. Bu yaka köçüp geldik. İşe kireyin desem pasport neme bolup kaldı. Oşo nemesinden de iştebeyle üydömün. 5 balam var. Yani bu yakta koşunalarga jardan berip, ukol sayıp, jakın ayıldarga barıp, ukol sayıp kelip atamın da. Şo. Men kelim bu jakta polya degen bar eken. Yani polyaga çıktım. Baldarım derçitip alıp, polyaga çıkıp. Polyada negizi brigadir bolup aldım. Brigadir bolup alıp, anan baldardı erçitip 30-40 kişiге brigadir boldum da, uşulardı işletip jürdüm da, keyin больницага da kayrılbay koydum. Şonda kılıp, bu yakta ele jürem. Azыр эми omur ketken sayın больницада, polyada la iştey alбай kalat ekensiň. Эми сиздерден дагы бир сурап жатам, жакшы иш болсо, жакшы немелер болсо, бизди кабыл кылсалар, барып иштесек. Men oyun boyunca kelgenler bardan misal köpü bizdikilerde tacik жазылып kalganlar, bu yakta pasport ala alбай kıynalıp jüretler, pasport ala alбай jürgenler hem köp. Bizde Jirgetaldan kelgen etnikal kırgızlar abdan köp. Çınында эле баягы кыргызда bir söz бар, таланты бар, таанышы жок да. Алар деген ал жерде бүтүп, ошол жерден окууларын бүтүп, буяка келгенден кийин баягы граждандык, баягы жарандык жоктугун себебинен, паспорт жоктугун себебинен өтө мындай жумушка орношуу же болбосо бир иште иштеш өтө кыйын болду да. Мисалга алсам, бүгүнкү күндө биздин эжекебиз бул Рыскүл эже бир айылда турабыз. Жарыбыздын Жергедал району бир болгону менен, бирок айылдарыбыз башка да. Ошол Рыскүл эженин кылган жумуштарын көрүп, мен аптан бир эме болдум да. Кыжалат болдум. Эмнеге? Ал деген стажы менен, 8 жыл стажы менен ошол жерде медицинский эмени бүтүп, колледжди иштеп, андан сырткары бул жака келип, эми ал буяка бизден больницаларда иштеген мүмкүнчүлүк болбогон себебинен үйүнөн жардам берип атат да. Ушундай бир таланттуу адамдар келгенде, эгер бул жака гражданство алса, жарандык алса, алар бул жерден иштеши же бул жактан жумушка орношуу эгер жеңил болсо өтө жакшы болмок да.